Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas ćemo igrati Clash Royale. Danas ćemo uraditi jedan chest opening, opet clan chest. Ok, ajmo, sada otvaramo free chest. Ok, to sam ja. Da, Mateja je tu isto s nama. Da. Ok, gold, goose, wizard i Tesla. OMG. Ok, idemo na drugi free chest. Gold, Inferno Tavern, i Fire Spirits. Ok, idemo sad na golden chest. Gold chest. Gold, 173 gorda. Elite Barbarians, Cannon, Epic. Goblin Hood i Royal Giants. Pa šta ti misliš Epic? Ništa od Epic. Ajde. Ok, ajde. Crown chest. Gold, Goose, Zašto gledaš? Banner. Yes. Dobro, ajde više. Arrows i Mega Minion. Pa dobro, možda ga Dobro. Clan chest. What je otvoren clan chest. Ok. Ja ću na moj kanal da snimam. Ajde. Ok, otvoren clan chest. Go. 3, 4, sad. OMG. Gold, 3 3 masketarke, mini peka, 65 mislim bombera, ajde. Tornado, Witch, Mega Minion i Mortal. Fuck, moram li baš Mortal da dobijem na kraju? Mortar. Da, mogu si dobiš legendarije. OMG. Mogu si dobiš legendary. Ma mogo sam, ali... Ok, barem si dobio tornado. Da. Ok, znači... Ali ne mogu, moram sve prvo epic da dobijem, pa onda... Nemaš princa. Pa nemam princa, naravno da nemam Ok, princa. što ga ne kupiš, je može ga u shopu. Ok, u drugi akaunt ću poslije da snimam, kada skupimo clan chest, možda ćemo stići do 10 do 10, zato pošto moj drugi klan, oni su stigli do 8 i nisu uspjeli. Ok, to je bilo to. Ok, to je to za ovaj video, bacite like, subscribe za moj video i vidimo se u drugi video. Peace!